ya hopsina doye ya to Jimmy for be ma otimi ko ka che dan pare se wonu a ne ba ne maame ye ni nadi ne ba na won hwe no akwala na maame de na court o ka che court se wo betua 100 Ghana a month 100 Ghana a month no kwa wontua and court ye aduma nka give sa kwase ya we de MPP for ya ya ma no sa kwase ya Jimmy for hopsina doye be ma kwase ya Jimmy for bi sa adwene ba kokora ni mitim wonni sika wo kwato so sai so ho ade bebu hopsina doye kwase ya to Jimmy for mi se hopsina de me tene nka because we Jimmy kwase ya we who gift ya doye medu atem nyina fikukun wakohwibra na okwase enti abusuya super highway ne so aye butubutu ukopiem ewo social edi ni media ne so a Queen Afia Schwarzenegger edi nsem betu bia na no da o kire se what the 10 cents of hopsina doye eba beto abontene abusuya na wode baaye no kanje hopsen se said otimi fa akonya ebetena se eka ba wumi asem no chena meme moda jinsa na dream media ne so ehu butubutu a abobo ni nyina amede eba bedan wa ha eya bedom Ghana so na first time I pop into a video I message so be subscribe no like it na fe wa share memory mfi se obetere notification on said e be ya upload new video bia abusuya only first person I want sa ebedi kan get ready I want you to jump and another na hopsina doye ekotena TV so ode nsem bi ekoto dwa efa ba omia ho a nsem bi to dwa no enye Afia Schwarzenegger da oba live TikTok ebe cheche na adwe ka che ne se ekamia koye se hopsina doye so sorry a sabi oni dwuma bi adi na onam TV stations na ototo ayampia efa Dr. Baumia ho eno ena Afia Schwarzenegger babo ntene ne obetu shares bi jame papa yi kakra enya asem keto abusuya so wanwe se video ni bi anhwa me leave the description ewo video box na se obetima ko na wa kohwe hopsen enyo bi na pamu friend bibi wo kon no ne pamu babu ntie mun kanje hopsen se said otimi fa akonya ebetena se eka ba wumi asem no chena meme moda jinsa na dream minyane a me baba mama the 10 cents of hopsen to start with mon kanje in America no maame no kosue no ba America maame na no tini fie no a okoke kan sem to maame na so no nsem ne goa maame no basue no America na maame ne man baby tina free o tina maame ne fie free na wo didi free ne free e mo sa pay wo bi krata man ne de koye adwuma no nsem ne goa mon kanche hopsen se o mo ko pay adwuma man se won ko pake cars a obi de ne krata man no kwasi ampanyini obi de krata ne krata man se fa koye adwuma krata no de de hopsen o china me ba be kanya na dwi ensem se na Afia Schwa eba media no so a na no ada o de betu dwa no o kire se ka we kra ye ne proper ho na obeba na o de official list no 10 cents of hopsina doye no eba betu dwa abusuya ene ye da so de ya Afia Schwa asa ba live this time around on ma mi bi she kona ho a ene TikTok live no so abusuya me mpese me kana ko ese me na me ha mani na me kan se mo bi nkan abusuya yenko na yenko free Afia Schwarzenegger ono ananum Ghana a month 100 Ghana a month no kwa wontua ne baba ma ba akopɛ ne baba ma wo ba wi aso wo Ghana a month no kwa wontua when you to me wo baba ma wampe na ne kwate ye aduma nka give was and police for so wo girl na se girl ni police ni chenchira ye transfer no emfa ni nkosirem menyim de obenya free ho wa wo baba akopɛ na no se ne baba to se kwate ntimi wo ba na nkosi so dada nyina nka ba akopɛ ne ye de na nti ono o sa akra ya wo no enya Titus Glover nka akola ne ka hospital wa Glover ene yi sika di ko yi akola ne free hospital nti sa nka akola no o ka hospital sa kwase we de MPP for ya ya ma no sa kwase ya Jimmy for hopsina doye be ma kwase Jimmy for bi sa adwene ba kokora ni mitim adwene ni ma ntokwa abuafunu ba ya ma wo ba politics wo di wo mo obi ani ho a wo bu because kwati swa wonni sika wo kwati so sai swa ho a be bu hopsina doye be ma kwase o be pa abo papon unsa no ni mi enu no mo ye bibi fix the nation o said yen ai o su be mpa say oni hopsin ko hotel a na hopsin akofa girl na hopsin asakache girl na say we do reception ho a kasa wo hwehwe gift your say kuno no
Ai, e kwa ya no faso didi small girls. E wo Kumasi. Owusu bempa ne tena ase ka kire me. Wow. Abo papa. Yes, man, Sam. Ai. It's we ye na want me asi dan you. Ho. E na oba fie na ate. Oba fie na ote. Ko shiri sansani Jimmy Forbes na do. Oye Jimmy Forbes. Ai. Okofi lang oko stand for NPP primaries. I know so also bempa na ka kire me abo papa. Okofi Land Cruiser. Enu na yere ne na ase no ejejina aso no ena wo primaries na wenya ena Land Cruiser no so de kopem ye ena ne ni rabeji ye na de watue nyina so ehye na kese enkomo no so ena ho no we well ka akra wet mi anto do akwa me yase abeji wakofiri yase abeji ko kwasi ato Jimmy Forbes mi say hope ne de me tene nkapa because we Why a Jimmy Phobia meaning be a gift no way kwasi away who gift ya do ye met you atem nyina fibuku and did not tell me met you atem because ne kunu na Jimmy bema kwasi away say Jimmy Forbes we nam Ghana ena kwasi asem kwa na odi say woni me de abeto o ka na o de discord de apostle sika mi so woni me na de sancho kwasi na many twini Jonas ntokwa me report to the Jonas Emma Obi wa America. Men person me boni din because and komodi emu mene ousu be pass abo papu yo di nkomo ana me kaso de ana ousu be pa fa phone and on frɛ Hobsinadoye and obo Hobsinadoye amane and oni say 30 minutes kura anso Hobsinadoye be live me baba be deport twini oboa na information na oje wo me ho nti wo ye na na so ke ni emejai ye hwe se wo be deport na me ara nto I hope so they are useless. Hopeless, useless man. The most useless politician. Very. Useless politician na ne politics abonika. No dibli kapo jina airport. I me beji airport NDC aba me be no mo pam. Omusu wonfa certificate. Mra. Oni bi. Certificate na abonika. Certificate we ni bi. Nto. Hobsinadoye nto. Wasi abema wa Jimmy sa ufiri he kwa we crofon kwala nyina nesa meja fi no nyina na wo matisi dan a wo matoto nkasa nesa meja fi wo to bi chemai sa meja fi no no wasi wo evidence no kwasi a wo akasa mi cousin na wo Legon won to ka ma no a wudi no wo ponfa mi nko kwasi a 20 before wo na wo ayi sa meja fi wo na enim se wa mi here na wudi no Abra se wa mi here asemba ya Apia Stadium se Ghana for ka Apia Stadium ko ka bi na wo Sami Demfi wo fra Apia Stadium se wo jai se wa mi here no adamfo no na se wa mi here no Apia Stadium se abegina ho se wa mi here no se wo yo ba papa se wo nye bone na okoka na o sa be praise no because na wo ma no can as my careful. What do nyina what do say wa me here we wedi no with this Legon for ma wo talk as ma wo mo ye useless wo mo ko South Africans ko di bi o no akodi wo mo abenya sika na ne wo $7 wo se sachiche o se sachiche e ma ya we $7 wa $7 no o se sachiche e ma kwase ho no kura $7 akwa keto we wotimi abenya sika to cars ni adan ma nkwala wo di politics a chinyende wakwahwibra na okwase nti hopeless adoye be Jimmy Forbes jan wo da so ti oba fie kwase ampanyi wa Jimmy adwene ba kokora ni utiri no wo se wo soro se me wa aduru me be twa wasoma na do ama wa yira be twa wasoma na do o se o wa adura onfanya ne hu yi aduro bi e no what first lady so brofo no what the first lady brofo no what oh me ma me no no de ono de oba me di pamacho MPP phone call ono de ata open asem sama me no be makuma
Wodo first lady. Me do nyame kunu din pamaso ma today. Jollof. Anything na won kan asem. Mesraw. NDC me do obi a hye wonsa. Na mmom Lodina Muhammad die. Minya no. So, any asase. Pamaso. Hama mesramo, demon mesramo, MPP phone call mesramo. Mesi me do obi achamo. Na da na pet na sem sa. Ono dey no why you duro. Mama the whole NDC one na correct. Mama pen na adwene ye adwuma party no. The whole of NDC. Why you duro? Onye meduro. Odamakoma so. Oye ni papa. Odwene ni papa. Na ho say go bless adoye. Fine to say ni kunu no. Won ti say ni kunu no da biara. Eno tu wo mofutie no muntie. Me do onyame din sremo. Lodina Muhammad die. Me bun kotodwe me so mu nyina amonnan. Me dwan soa. Ya ma me Samira me sremo. Do onyame din. Me de mo ma papa no Queen Hadia can this so hard. Me sremo. Mama Lord die. It's a no-go area. Hey, what done? Mama no so why do video Jollof mesrem. Mama no odwene ne ho. Wo de wa kan ma. Wo de ekuti ansem ekobekwa what say be free na another. Mesrem. O say obi say yat. Abena upon mesrem. Mesrem mama no. Awari oba ye ho nso hwe no na mu mesrem. Hey, and so ready on them bi. Mesrem what? Mesremo mese me de NDC fo nyina amamo sa ma me ne pedie monton ne ma me wate obi say what about Madam Mo na Madam Mo kuri ono na mo maka to say battery na hihye ni we nipa mesreo na hope na be de me say wagimia ma obi kan chance me be so ni mu atwa na so ma na ye ante mu di be didi ma me na tam fa ko di sa me je theater mesremo o sa me je video so no oba no wase ne bo sa apan no mesremo we dey let the obema NDC for back NDC ni chese o do mo maami o maami so na me de na ya tua pe enye me ya te say you obedidi maami na tem ti me pama chese me do nyame on hata so o de wa kan ma tri break kaka because we am president am fa nkoma apan president boy no ba no ase ne bo sa mundi Jula ze ba na mo dem ko bia mo fa ne no ono na ma Kevin Taylor ska e ma ndi Kevin Taylor Debra no on na tia ne ka o Jula Debra na wo ho no mesra mo ona ma Kevin Julius Debra kura de wo waja wo yire akofa akura ketewa we di wati akonum kotekasi drama ho no da wo sere ho wo pe ko ya be di president demon teasing is not allowed me say mama ne she's a no-go area mama do be bia munyi mani ma no munyi mu akasa ya katini yes munyi mani ma no general say well accepted mesramo me we Matthew be te fa so on say ya ho me te say me pe wa se ti say dey open asem mo de be che no da ebia mo de ya wie bi be sere no mesramo e ya ho me te sem what is and I will make out be na make nipa boni ni no aware no and also the aware ni be almost 40 years afin no be ja aware ana na mo na aware no mesramo ate mesramo ma me ne tie mo bia mfana se mo nkoma Lodina so mesramo and the Lodina ba no wa man sa na grandma na we won say na no yehu ye no fakente two different colors me him say akosi na before him out the dear you me mama why na ni ahen si ho na me no mo continue with him will say hey sama me no deal with her grandma na wo ma me na no na say yentimi o ebusia o mai we say mu badwo me de mani edi nsem mu nyina achi say hope sina do ye e de reply e be ba akoma afia Schwarzenegger me mfa enka memo me ma re mfi say obe subscribe no like na fa wa share na foforo so etima behwe ebusia till we meet again no adios.